Kes, mis, kus, millal, mida, kuidas, kust. Kes sa oled? Mis see on? Kus sa oled? Millal sa eesti keelt õpid? Mida sa õhtul teed? Kuidas sa seda teed? Kust sa pärit oled? Kirjuta kommentaaridesse. If you would like to learn more Estonian with me, then hit the follow button below and go find out about my Estonian courses via the link in my bio.